Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bang Didik Nur Hadi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang-orang tua kita, Ibu Hajah Nuriyati, orang tua kita Wan Haji Neman, orang tua kita Bapak Abdul Halim, yang saya hormati Bapak Ishak Haji Damanhuri, Bapak DKM Musolah Darul Saadah Ustaz Khairuddin, yang saya hormati Ustaz Samsul Hidayat selaku pimpinan Majlis Talim Birrul Walidain, dan yang saya hormati Bapak Ibu dan segenap jemaah Majlis Birrul Walidain yang insyaallah malam ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih dilimpahkan taufik hidayah dan juga inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka haul yang pertama atas nama Haji Lina Yusni Asduti yang ke-5 tahun, Haji Sukandi bin Haji Abdul Hamid yang ke-19 tahun, Haji Sa'ari yang ke-46 tahun, Haji Haraminah yang ke-20 tahun, dan Haji Kusnin yang ke-12 tahun. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini pahalanya disampaikan almarhum dan almarhumah yang kita haulkan di malam hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur wa hadihim ila siratal mustaqim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salam dan salawatnya kita sampaikan kepada keluarganya yang mulia, kepada para sahabatnya yang setia, dan sampailah kepada pengikut-pengikutnya yang setia. InsyaAllah kelak di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma sebagai pertolongan di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam, adapun rangkaian acara pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kirim doa hadiah ahli kubur, dilanjutkan dengan doa khatam Quran dan wa'bah. Acara yang ketiga yaitu pembacaan maulid Nabi, yang keempat mau'izatul hasanah, dan yang ketujuh penutup atau doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah yang dihaulkan malam hari ini senantiasa Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan kita juga untuk Sahibul Bait Bang Didik Nur Hadi dan Mpok Tuti Alawiyah yang hari ini memulai kehidupan barunya. Semoga Allah jadikan keluarga yang membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sehingga mencapai tujuannya itu sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kirim doa halil kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Ishak Haji Damanhuri, dilanjutkan dengan doa khatam Quran dan doa wabah yang akan dibacakan oleh Pak Ustaz Khairuddin. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah sekalian, mari saja kita khususkan niat karena kita untuk mendoakan almarhum Haji Lisan Astuti binti Wan Sukandi, Wan Haji Sukandi bin Wan Haji Abdul Hamid, Ibu Bapak Haji Sari bin Bapak Haji Saidan, Ibu Haji Raminah binti Bapak Haji Sanen,
dan Bapak Haji Kusnin bin Bapak Hasbullah dan umumnya ahli kubur kita sekalian yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Mari saja kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi khususan almarhumah Ibu Haji Sayuni Astuti binti Wan Haji Sukandi, almarhum Wan Haji Sukandi bin Wan Haji Abdul Hamid, almarhum Wan Haji Sari bin Wan Haji Saidan, almarhumah Ibu Haji Ramina binti Bapak Haji Sanen, almarhum Bapak Haji Kusnin bin Bapak Hasbullah. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا رضي الله عنهن ثم إلى أخرى إخوانه من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والكربين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهل العلم العاملين والمصنفين المؤمنين والقراء المفسرين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع سادتنا الشبهة المحققين وإلى أرواح الأهل المعلى والشبيك والبقي وأموات المسلمين عام كافة وإلى أرواح الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر وبحر من يمينها إلى شمالها خصوصا قطب ربنا والعارف الصمداني سلطان الأولياء شيخ محي الدين سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله وسر العزيز وسيد محمد سمان يا سمان بن عبد الكريم المدني وإلى أرواح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعهم وإلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم بأن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بما يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخالنا وخالنا وعمنا وعماتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن حق علينا وأهل ودنا ولأبنائنا وبناتنا وجدنا وجداتنا ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم بابا حاجي محمد السيد ونجي سمعي المرحوم بابا حاجي معلم أسمت بن نجيمين المرحوم بابا حاجي محمد ماسور بن نجي أمسار المرحوم بابا حاجي عبد الرشيد بن نجي أحمد المرحوم بابا حاجي عرباسر بن بودوبي المرحوم guru Saimin bin Bodo Qadat المرحوم guru Saibi bin Bodo Daris المرحوم guru Muhasan bin Naji Kaim Sembilan arwah khususan almarhum Ustadzah Jihindatullah bin Haji Sama
Muhammad almarhum Ustaz Haji Mahmudin bin Haji Abdul Ghani Ustaz Haji Harun Rasid bin Haji Kaisin Ustaz Haji Mahmud bin Haji Sabun Ustaz Haji Muhammad Nur Hasan bin Haji Jaimin Sembilan arwah khususan almarhum Ustaz Abbas bin Bapak Saleh. Sembilan arwah khususan almarhum Bapak Ki Haji Din Pak Najam Master Ki Haji Najam Master Rajan Master bin Mama Kamsal Amr Ki Samsin Bapak Wahid wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila arwah Husain almarhum Ibu Haji Lisan Ustaz bintu Wan Haji Sukandi Wan Haji Sukandi bin Wan Haji Abdul Hamid Wan Haji Damanuri bin Wan Haji Abdul Hamid Wan Haji Ahmadani bin Wan Haji Abdul Hamid Wan Haji Umarani bin Wan Haji Abdul Hamid Ibu Haji Qamari bin Wan Haji Abdul Hamid Fatimah bin Wan Haji Abdul Hamid Sembilan arwah khususan almarhum Wan Haji Abdul Hamid bin Wan Haji Madin Wan Haji Ahmad bin Wan Haji Madin Wan Haji Mahmud bin Wan Haji Madin Haji Muhya bin Wan Haji Madin Haji Amin bin Wan Haji Madin Haji Sakimah binti Wan Haji Marin Wan Haji Marin bin Padua Padua Pamin Padua Genya Sembilan arwah khususan almarhum Ibu Haji Kaisa binti Padua Saiman Padua Saiman bin Padua Samin Ibu Ahmad Wadaya binti Padua Dogal wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila arwah khususan almarhum Ibu Haji Nungsari binti Wan Haji Muhammad Wan Haji Muhammad bin Haji Sari almarhum Wan Haji Sari bin Wan Haji Saidan almarhum Bapak Haji Abdul Razak bin Wan Haji Saidan Ibu Haji Muina binti Bapak Haji Saidan Ibu Haji Asni binti Wan Haji Saidan Bapak Zainuddin bin Bapak Haji Sari Haji Muhammad Maksen bin Bapak Haji Sari Bapak Haji Junaidi bin Bapak Haji Sari Sembilan arwah khususan almarhum Siti Aminah binti Bapak Haji Sari Haji Siti Rahmah binti Bapak Haji Sari Nurjana binti Bapak Haji Sari Nuroni binti Bapak Haji Sari Nur Fala binti Bapak Haji Sari Sembilan arwah khususan almarhum Maryam binti Wan Haji Masud Muhammad Basam bin Bapak Waludin wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila arwah khususan almarhum Ibu Haji Saimah binti Wan Haji Sari Ibu Haji Sunan binti Wan Haji Rafi Ibu Haji Aminah binti Bapak Muhtar Ibu Haji Jarani binti Bapak Haji Janai Ibu Haji Maswani binti Wan Haji Janai Bapak Haji Azhari bin Bapak Haji Saleh Suryati binti Wan Haji Mahmud Abdul Ghafur bin Wan Haji Mahmud Abdul Aziz bin Wan Haji Mahmud Burhanuddin bin Wan Haji Mahmud Sembilan arwah khususan Haji Abdul Razak bin Wan Haji Mahmud Umi Fatimah binti Wan Haji Mahmud Khalifah binti Bapak Haji Raidi Bapak Haji Raidi bin Padua Bodon Ibu Haji Muti binti Padua Min Padua Min bin Padua Angkot almarhum Wan Haji Sari bin Wan Haji Nain Ibu Haji Soni binti Padua Kabuk Sembilan arwah khususan almarhum Ibu Haji Zainab binti Wan Haji Husain Wan Haji Zainab Ibu Haji Halimah binti Wan Haji Abdul Amsar Wan Haji Amsar Wan Haji wa usulim wa furim syai'illahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah wa Rasulullah Bapak Haji Tahir bin Bapak Haji Dalil, Bapak Haji Dalil bin Bapak Haji Kibu, Ibu Hajanani binti Bapak Yani, Ibu Kaimah binti Bapak Manib, Ibu Aminah binti Bapak Manib, Haji Husnin bin Bapak Hasbullah, Bapak Haji Muhasib bin Bapak Haji Asyari, Bapak Ibu Muntama binti Bapak Wakidi, Bapak almarhum Bapak Dede bin Bapak Haji Husnin Muslim Ibrahim Zainillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح من جميع المؤمنين من الحاضرين والحاضرات ولجميع من أهل وصحب البيت ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بين المشرق والمغرب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Katanya kurang satu gitu bacaan Fatihah itu belum disebut namanya, nggak ada di sini. Ya. Ya. Al-Fatihah dari Husain Bapak Hasbullah bin Bapak Umar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي المقصود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة ya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar hulana hujjatan ya rabbal alamin. Nastaghfirullah al-azim lakal hamdu ya Allah ya ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشربنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم اجعل وتقبل وأوصل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا وما على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
هدية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وسفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم وهجل سيدنا أستاذ بنت ونجي سكندي المرحوم نجي سكندي بن ونجي عبد الحميد المرحوم Isari bin Haji Saidan, almarhumah Ibu Hajar Aminah binti Bapak Haji Sanet, almarhum Bapak Haji Kusnin Bapak Hasbullah, madijtamanaha huna bisababihim, ij'al lahum mathab dzalika minna ilaihim, waj'alhum nuran yas'a wa yatala baina yadayhim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min khabarin niran. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wan ni'mah wash syafa'at alaina wa ala ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa da'if lahumul hasanat wa kaffir anhumuz sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba wal awliya wal ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wala 'aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala jahilan illa 'alamta wala maridan illa syafaita wala hatin illa qadaita ya ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidur rafi'ul عز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك
المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله والرحمن وبرحم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحده وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق خير معتدع وبعد فلبي وجب المعرفة بواجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير المتكلم له صفات سبعة تقتضم فقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام الاستماع وجيز بفضله وعدله وكل ممكن قبله أرسل أنبياء ذوي الوطن بالصدق والتبليغ والأمانة وجيز في حكيم عربي بغير نفس كخفيف المرض إسرتهم كسائر الملائكة وجبة وفضل الملائكة ومستحيل دين كل فضل غمسنا في حكم عجبي توصلهم سكين وعزنا لهيب كل مكلف كرتنيم هم آدم الجيب صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل سبع يعقوب يوسف وأيوب شعيب ونوح وموسى واليسار والكبر داود بين متبع إلياس ونصر زكريا يحيى إسحاق هادم دغيا عليهم الصلاة والسلام وقريب جنات الأيام والملك الذي ببابها أكبر شربان الأمام تفسير أسلمين وبجبريل كنس ومن إسرائيل وكذا كرامة وكذا عبيد الملكون ورد ورتزا وعباد الملك تبت سنها قامت مسجد تنزلها زمر داودا معنا يسافر كانوا على خير الملا وأصحاب الخليل
والتسليم والقبول إيمان نبيه ونقل الوجه وكل ما كان من العجب خاتمة في ذكر واجبين ما لم كلف من وجب نبينا محمد قد رسل والعالم نرانا ترفض له عبد الله عبد المطني وهاشم مطولنا في النسب سعدية وأريدوا بما كتلبينا وذكوا بطيبة مدينة أعظم قبل الليل 40 وعمق جاء سنين وسبت الأولاد فمنهما ثلاثة من ذكر ضبما واسمات الله وطيب وطير بدينه غير قانون أتى إبراهيم بسرية وأم مريض كبية وأمر إبراهيم من خديجة وبستة فهم خديجة وأربع من الناس بالكرام والأمر به الجميع يذكرون فاطمة الزهراء وبتعاني وابنهم الشقين فكلهم زني فزينب وبتار رقاية وأم كلثوم سكت رجية أكسنا شاب وبطنا الصباح يبغى النبي معتفى عائشة وحفصة نساؤنا صفية ميمونة رحلة من الوجهين منكسر للمؤمنين أمة مهدية وتسكت أنت صافية وكذا وقبل ومكة الليل للكسوبر وسلام رجل السماء حتى رأى النبي ربك اللماء غير كيف ويسر وغبرت عليه 5 درس نفرا وبلغ الأمة بالإصرار وفم غمزات بالأجراء وفز الصديق بالتصديق لهم وبالعروج سكوا فأهله وهذه العاقبة متعصرة وبالعوادي سنتهم يعصرا لازم تلك مد مرزوق ما تميل صدق المصدوق والحمد لله وصل سلم على النبي الكريم قد علم وآل والصحب وكل مرشد وكل من في خير هدي يقتدي ويسأل الدار ما يرسلنا ونفع كل من قد استغى بيت جمالي ورغالي هيا جمالي سرت عاقبة العوادي واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى حضرة إمام الجليل Syekh Abdul Rahman Nadibai wa ila hadrati Syekh Imam Abu Hasan As-Sajili wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Yadim Syekh Muhammad Amin Al-Bandani wa ila hadrati Abdul Hainaim Muhammad Naim wa ila hadrati khususun
Haji Ali Sayyuni Astuti bin Haji Sukandi wa illa Haluti Ususan Haji Sukandi bin Haji Abdul Hamid wa illa Haluti Ususan Haji Sa'adi bin Haji Sa'idan wa illa Haluti Haji Alaiminah binti Sanin wa illa Haluti Ususan Haji Kusnin Bapak Haji Masbullah wa usulihim wa puluhim wa ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in anna Allah yatakasawum birahmah wal maghfirah wa yaskinumul jannah wa yatimulana wa lakum milusna fi khairin wa afiyah wa ila hadati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kana abudu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi barik صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وصل بالفضيلة. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وارض صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وارضى لي سلاله. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وارضى للمشايخ. يا رب صلي يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا رب صلي على محمد يا رب فرحم والدينا. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وارحمنا جميعا. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب وارحم كل مسلم. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب واغفر كل مجرم. رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب لا تقطع جانا. صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب يا سبيل العالم. يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم. يا رب صلي على محمد يا رب بلغنا رسوله.
إله
وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائس الوارث المالي السالم عالم الكائن والبائن والزائل والدائم يسبح الافل والمائل والطارئ والغالب ويواهده النتيك والصامت والجامد والذاهب يضرب بأجله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم جعل بديع كمي والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وأجما وعددا وعلقا ولما وجلدا وشعرا بنجم معتلف متراكب مما ينبغي يرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة يرفعني له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسي وعاتب أبكي من الذنوب إليها فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النار جيولا ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائف. لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى من ملكنا وجل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين العجيب وعرض فوره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به ونل على المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الآل والأقارب. صلى الله عليه. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل وموسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومقدم. قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك الحجيب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته لة الوقار وتوسه بتجاب المهابة والإفراد ونصبت على رأسه الأصائب
قال ونبي استغلت من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويقفل جده ثم عمه الشكيك أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من انتهى ما بين يدي القيامة في ظهره علامة تدله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف بميم الفم نون الحاجب سمعه يسمع صرير الكلم بصره إلى السبع اتباك الثاقب قدمه قبلهما البعير فهزل ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الدب وسلمت على الأشجار وخاطبت الأحجار وحن إليه الجد حنين حزين نادب يداه تزهر برغتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين للنبي خير الأمان وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين آمنت فيه الحمام والوحوش المعيشين كيف حال ولي الزمام جيرة البيت الأمين آمنت فيه الحمام والوحوش المعيشين كيف حال الزمام جيرة البيت الأمين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين كيف يغشاها ظلام والظلام والمفقدين أيها سلطان الأنام وله القدر
وكونوا معجزين رب أدخلنا جنان وجل فضل المتقين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا على المسلمين للنبي خير الأنام وبأم المؤمنين وبأم المؤمنين وسلم وبارك عليه Sebelum وعلى kita lanjutkan, آله mari sama-sama kita dengarkan bacaan kitab oleh guru kita Ustaz Iskandar LC. Kepada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الفاتحة بالنيات الفطوح والمنه دافع لكل شر جل وذل خير لنا ولولينا ولحبابنا ولمشايخنا وعلمنا أن الله يغفر لهم ويرحم أن الله يريد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوار في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. أعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang kami hormati, para dewan asatidz, para tokoh masyarakat, orang tua kami al mukarram wal muhtaram Ustaz Al-Haj Kiai Haji Marhusin Arsh, kemudian Ustaz Nasrullah, Ustaz Samsul Hidayat, tuan rumah Bang Didi dan seluruhnya, Wan Haji Yusuf, dan juga seluruh jamaah Masjidil Barwalidan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Qala fi tuhfatil ikhwan ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu qala idza kana lailatul nisfi Sa'ban nasakha malakul mauti alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban wa innar rajula la yadhlimu wa yafjur wa yankihun niswan wa yaghrusul asjar wa qad nusikha ismuhu min ahya ila al-amwat wa ma min lailatin illa ba'da al-qadar afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Dikatakan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, diriwayatkan dari Atha bin Yasar radhiyallahu anhu qala, berkata, idza kana lailatul nisfi Sya'ban, jika datang malam nisfu Sya'ban, nasakha malakul maut, maka malaikat maut akan mencatat kullaman yamut min Sya'ban ila Sya'ban, setiap orang yang mati di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban. Wa innar rajula la yadhlim wa yafjur, sungguhnya laki-laki akan melakukan kezaliman dan kecelakaan atau keburukan. Wa yankihun niswan, akan menikahi perempuan. Wa yaghrisul asjar, akan menanam tumbuh-tumbuhan. Wa qad nusikha ismuhu, dan terkadang namanya akan diganti minal ahya ilal amwat, dari mati, dari hidup menuju mati. Wa min lailati wa ma min lailatin wa ma min lailatin ba'dal qadri, dan tidaklah ada malam setelah malam Lailatul Qadar
afdalu min lailatin nisfi Sya'ban, dari malam nisfu Sya'ban. Artinya bahwa di bulan ini yaitu malam nisfu Sya'ban, Allah akan mengupgrade lagi dengan malaikat maut tentang catatan kita. Jadi dalam konsep qada dan qadar itu, Allah menjadikan qada sebagai bentuk azali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa dahulu. Dalam kitab Jauharut Tauhid dikatakan innal qada huwa iradullah azzalan al muta'alliqatu bi jamil asya khairiha wa syarriha. Qada itu adalah kehendak Allah di masa azal yang berhubungan dengan seluruh kehidupan baik maupun buruk. Kemudian amal qadar huwa injazu qada'illahi wa ikhrajuhu ila haizil wujud. Sedangkan qadar adalah bentuk realisasi qadanya Allah dan mengeluarkan dari bentuk yang ada. Artinya gini, semisal Bang Ido nih dicatat oleh Allah nikahnya di umur 35 tahun. Tapi Allah juga berkehendak bisa menjadikan Ido nikah besok hari. Ya, ai ijadul asya ala qadrin makhsus, yaitu menjadikan atau mewujudkan sesuatu dengan takaran tertentu, wa wajhin muayyanin, dan bentuk yang tertentu. Fa wa ta'alluqul qadrati al hadisati, dan qada dan qadar itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal sekarang. Artinya apa? Di malam nisfu Sya'ban kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan catatan yang lebih baik kepada kita, sehingga kita nantinya menjadikan orang-orang yang lebih baik. Dan Rasulullah berkata, bukan Rasulullah, ini dari sahabat berkata bahwa tidak ada malam yang lebih baik dari malam Lailatul Qadar setelahnya, yaitu malam nisfu Sya'ban. Semoga di malam nisfu Sya'ban besok kita bisa mempersiapkan dengan baik, kita bisa banyak ibadah, kita banyak melaksanakan puasa, zikir, baca sholawat, sehingga ketika diangkat pahala kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد محطنق بيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Ashraqal badru alayna fakhtafat min nur badru مثله حسن كما رأينا قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
صلاة الله عليك يا حبيبي يا محمد يا رؤوس الخفقين يا مؤيد يا محمد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك مراجعك يسعد يا كريم الوالدين المصاف المبارك وردنا يوم نشور يوم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أستاذك منك وسلام قد جدل حسين فعليك الله صلى دايما طلبت يا رسول الله نادي زيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة رب العالمين أنت غفر الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيم العثرات يا رسول الله جينا بزيارة قاصدين نرتجي منك شفاعة رب العالمين عليم وسري وأخفى مستجيب دعوتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فرحنا جميعا ومحو عنا السيئات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فرحنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة. Sebelumnya ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ki Haji Umar Husin Arsi, Al-Mukarram wal Muhtaram Pak Ustaz Haji Ahmad Rasulullah SAG, Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Iskandar Johari LC. Demikianlah tadi sama-sama kita mengikuti pembacaan kirim doa hadil kubur dilanjutkan dengan khatmil Quran dan doa ba'bah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahalanya disampaikan untuk almarhum dan almarhumah, khususnya almarhumah ya almarhum yang haul pada malam hari ini dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan pembacaan maulid Nabi tadi kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma sebagai pertolongan di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan segenap jemaah Majlis Birrul Walidain, sebelum kita thalabul ilmi, ada kalimah tasyakur yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairuddin mewakili sahibul bait. Pada Ustaz Khairuddin falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad.
Ya, Bapak, Ibu, adik-adik yang masih ada makanannya silakan dinikmatin. Tadi kita udah baca doa banyak, sekarang isi mulutnya dah boleh. Yang penting jiplaknya jangan kenceng-kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Marhusin Arsi, Bapak Ustadz Haji Ahmad Nasrullah Sarjana Agama, Pak Ustadz Iskandar, Ustadz Samsul, Bapak Ishak, Bapak orang tua kita Wan Haji Yusuf, Wan Haji Neman, dan lainnya, Bapak Mangsur Madi, Bapak Ketua RT, Bapak Mahyudin, Bapak-bapak jamaah dari Musala Darus Saadah dan juga Majelis Talim Birrul Walidain, serta keluarga dari Kang Panjang, yaitu dari Wan Haji Saari. Hadirin yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita hadir bersilaturahim dalam rangka haul yang ke-5. Yang pertama haul almarhumah Haji Alisa Yuniastuti bin Haji Sukandi yang ke-5 tahun, dan juga Amang Haji Sukandi bin Haji Abdul Hamid yang ke-19. Kemudian dari Gang Panjang Wan Haji Saari yang ke-46, Maji Ramanah atau Maji Rama yang ke-20, dan B adalah mertuanya Bang Didik yaitu Haji Kusnin yang ke-12. Mudah-mudahan hadirin kita silaturahmi pada malam hari ini mendapatkan ridho berkat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian pada malam hari ini. Alhamdulillah, ya kemarin-kemarin mah biasanya ngericik baik, ya kan? Iya, ya alhamdulillah malam hari ini entar dulu dah gitu kan. Karena kalau turun hujan repot sini. Ya, alhamdulillah tidak turun apa-apa berupa hujan. Jadi pertama ucap terima kasih atas kehadiran guru-guru kami, Pak Ustadz kami ke tempat ini, dan juga orang tua kami serta jamaah ya, dari Musala Darus Saadah dan juga dari Majelis Talim Birrul Walidain. Kedua, apa yang ada disiapkan oleh Sohibul Bait silahkan dinikmatin. Ya, ada buah beneran bukan buah-buahan. Kalau buah-buahan mainan bocah. Ya, ada buah bener, ada pisang, ada jeruk, ada rambutan. Kulitnya jangan dimakan, isinya aja. Ya. Kemudian selanjutnya mohon maaf kalau misalnya tempatnya kayak gini gitu ya, jamuan kurang berkenan, kami dibukan mohon maaf, dibukan pintu maaf sebelah sana. Kemudian selanjutnya kami mohon doa Sohibul Bait. Tadi pagi telah melangsungkan pernikahan, kita doakan mudah-mudahan Bang Didik Nur Hadi dengan Potuti Awaliyah dijadikan pasangan yang sakinah, mawadah, warahmah apabila diberi keturunan yang soleh dan soleh. Mari kita baca suratul Fatihah. Ala hajini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lana wa liwalidayna amin. Kemudian selanjutnya saya mewakili dari pengurus Musala Darus Saadah mengundang insyaallah besok malam kita nisfu Sa'ban. Kalau bisa hadirnya sebelum maghrib, jadi maghrib berjamaah ya. Kemudian kita setelah itu kita sholat juga berjamaah juga isya. Jangan habis doa isyanya pada pulang ya. Jadi saya mengundang jamaah kami dari pengurus musala, mengundang jamaah Musala Darus Saadah bisa hadir besok kita maghrib berjamaah, kita malam nisfu Sa'ban.
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri acara tersebut. Terima kasih. Saya dibillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Khairuddin yang menyampaikan kalimat tasyakurnya mewakili sahibul bait. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita dapat memahami dan memakluminya. Segenap jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita thalabul ilmi mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Martin Harsi. Kepada beliau kami persilakan, sallu ala Muhammad. Duduk aja ya. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin. Ini jam 10 kurang 10 ini. Apa-apa. Guru-guru kami yang kami cintai, Ustadz Iskandar, mudah-mudahan terus bisa istiqomah. Ya pengen biar gantiin saya baca kitab. Ya di mana-mana tempat ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Para senior kita, Bang Asep, Bang Samsul dan yang lainnya, juga Bang Didi ya, yang akan menempuh hidup baru yang kedua. Mudah-mudahan terus langgeng jodohnya, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Para sesepuh ini sepuh kita, Bapak Haji Yusuf dan yang lainnya, dan juga guru kita Ustadz Ahmad Nasrullah. Anak-anakku, ada dua kata, dua kalimat, dua rangkaian kata yang kalau kita ucapkan dapat pahala. Meski hanya 2 huruf atau 3 huruf dapat pahala. Satu kata di Al-Quran. Di Al-Quran itu kita baca, misalkan cuma 3 huruf atau 2 dah. Ya amasin, Yasin, itu udah dapat pahala. Karena yang kita baca apa? Al-Quran. Ya. Yang kedua, yang dapat pahala kita baca itu sholawat. Kenapa dapat pahala? Man sholla alaiya sholatan sallallahu biha asyra. Tuh. Bahkan ketika kita membaca sholawat sekali, dibalas oleh Allah 10 kali. Berarti membaca sholawat itu dapat pahala. Ya, nah, 1 baca apa? Quran, 2 baca sholawat. Ya. Jadi kalau ada orang beranggapan kita baca Yasin bid'ah, itu PA yang ngomong. Ya baca Yasin mah di mana kek? Malam nipu saban kek? Kapan kek? Kalau baca Yasin dibilang bid'ah, itu yang ngomong sinting. Kenapa? Lu baca Quran dapat pahala, kok kita baca Yasin dibilang bid'ah? Ini nggak waras orang. Ya, itu. Kalau kita baca rawi muludan, mau apa kayak waktunya? Dibilang orang-orang tua kita dulu kan udah pada ngomong, lah orang Betawi muludan mulu katanya, becerek doang nggak baca rawi gitu kan? Gak becerek, bisa lama lagi kita becerek yang baca rawi. Yang dibaca itu sholawat. Kalau kita baca dibalas 10 kali oleh Allah, maka membaca sholawat itu dapat pahala.
Berapa kali tadi baca sholawat kira-kira? Kali 10? Nah, kalau ada orang bilang baca sholawat, baca rawi, katanya nggak boleh, lo kurang sehat juga pikirannya. Apalagi bulan Sya'ban ini, perhatikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ahzab, saya lupa ayat berapa. Itu turunnya di bulan sekarang nih. Nih. Bulan apa nih? Ini bulan ini tuh ayat turunnya. Itu ayat perintah membaca sholawat turunnya di bulan Sya'ban. Nabi girang banget kalau orang baca sholawat. Emang apa Nabi girang? Karena diperintah oleh Allah. Perintahnya itu turun di bulan. Makanya kata Nabi, Sya'banu syahri. Bulan Sya'ban itu bulan aku. Diakui nama Nabi sebagai bulannya. Emang apa? Karena perintah sholawat turunnya di bulan ini. Kalau nggak ada ayat itu Pak, orang kagak baca sholawat Pak. Kalau nggak ada ayat itu, karena ada ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, maka kita diperintahkan membaca sholawat. Dan Nabi girang, begitu girangnya Nabi, maka diakuin Sya'banu buku. Kalau pager nggak pakai buku, nggak pakai buku, nggak pakai pulpen, WA nggak pakai buku, iya kan? Tapi intinya sama, mengirim pesan. Sama intinya mengirim pesan. Pesan itu ada yang harus dibaca, ada yang harus di-TL. Apa TL? Ditindaklanjuti. Pesan tuh, ya. Ada yang sekedar info, pesan, ada yang ditindaklanjuti, kudu dikerjain apa pesannya. Oke, semangat ya, sepakat ya. Punya WA kan? Oke, ngerasa nggak di WA sama Allah setiap hari? Nah, nih jawabannya nih, biar paham nih. Kita di WA Pak tiap hari, di WA kita tiap hari. Ini yang kecil tekep kuping dulu. Allah itu punya handphone. Ya, entar yang kecil nanya, ilo kan Allah punya handphone. Segede apa handphonenya gitu? Apa maksudnya? Ini setiap hari kita dikirimin surat sama Allah di WA. Apa suratnya? Ada 114. Banyak gak suratnya? 114. Kalau ada orang ngirim WA jam 8, kelihatan gak di handphone kita masuk? Kelihatan. Di handphone yang ngirim kelihatan nggak keluar? Kelihatan. Di handphone yang ngirim kalau kita dikirimin WA ada contrengan nggak di sono? Ah nih, kalau terkirim contrengannya benar biru ya. Kalau terkirim belum dibaca contrengannya hitam coklat, hitam satu ya. Kalau terkirim dan dibaca, biru 2. Kelihatan nggak? Ini nih, awas nih. Kan pada punya semua nih katanya tadi. Ada WA sudah terkirim di kita, contrengannya. Nah, udah dibaca ke sono, contrengannya. Dilihat doang, belum dibaca. Berarti ketika ada pesan masuk kemari, yang ngirim pesan tahu nggak? Oh tahu. Kita ngirim pesan sama temen jam 8. Jam 8.01 menit langsung dibaca. Berarti wah mantep nih. WA gua langsung dibuka. Habis dibuka dibaca. Apalagi habis dibaca dibales. Kata yang ngirim gimana? Senang gak? Perhatian sama gua. Pernah gak ada WA dilihat doang, dibaca kagak, dibuka kagak? Pernah gak? Pernah gak? Emang apa? Gedeg sama yang ngirimnya? Hah? Kok gedeg udah?
Si Anu ngirim gedeg. Dibuka kagak, dibaca kagak. Nah sekarang kita balikin. Seandainya bapak ngirim WA ke orang, dibuka kagak, dibaca kagak, gimana? Buset, WA gua boro-boro dibaca, dibuka aja. Tuh, awas nih. Awas ya. Nih, ini sama ini aja udah kita caranya. Yang apa? Yang pasti-pasti aja. Allah nge-WA kita 114 surat. Dibuka kagak WA Allah, dibaca, akuin. Ayo. Al-Quran dibuka kagak, dibaca kagak. Berarti WA Allah. Awas lo, ntar Allah gedeg lo. Kalau Allah gedeg parah pak. Nah kita berdoa kata Allah, lu minta mulu, WA gua aja lu kagak baca. Boro-boro lu baca. Di TL aja. Iya. Kan dibuka, dibaca. Ini dibuka kagak, dibaca. Lah ngirimin lama-lama. Ada. Kita WA jam 8 malam. Dibuka jam 8 siang. Siapa yang begitu tuh? Katanya ngirimin WA gua kagak dibaca udah seharian baru dibaca. Rada gedeg juga itu. Kenapa? Berarti dia nggak peduli pak, nggak peduli sama WA orang. Lalu dikirimin jam 8 dibaca jam 7 pagi. Berarti semalaman ya. Katanya ngirim semalaman WA gua kagak dibaca. Kita dikirimin WA sama Allah tiap hari 114 surat. Ya. Silakan baca, silakan di TL. Dibaca itu Yasin wal Qur'anil Hakim. Di TL itu praktekkan gitu loh. Ya. Perintahnya itu ada PRW enggak ada ya? Nah, kira-kira nih. Kalau lurah WA ke RW, kata lurah nih, RW Jalan Islam dicek mata no, kata Pak Lurah, diapain kek misalkan, kata Pak Lurah, tuh RW bacanya besok bacanya, apa kata Lurah? Brengsek banget nih bang, lah RW kagak baca WA Lurah, nah besok kalau RW minta proposal ke Lurah, gua bagi ini mah. WA gua aja kagak dibaca. Inilah Pak, Bu, buatan orang bisa mengetahui apa yang kita lakukan terhadap siapa yang ngirim pesan. Ini baru buatan siapa? Kira-kira kalau Allah lebih canggih apa kurang canggih dari ini? Ya Allah lebih canggih. Enggak usah misalkan ya Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu centeng biru itu udah. Jadi wah dia udah lihat handphone gua. Dia udah lihat WA gua, dia udah baca buktinya itu Quran. Membaca Quran pasti ada di dalam sholat. Ya kan? Kalau orang seharian nggak sembahyang berarti seharian nggak baca Quran. Ini baik-baik nih, begini nih. Ntar apa yang dia minta kagak dikasih sama Allah. Kenapa? Allah gedeg. WA gua aja nggak pernah lu baca. Ketahuan bacanya nih. Kullun nasi alzamnahu fi unuki. Setiap manusia aku kalungkan di apa sih? Di lehernya. Setiap orang, ini firman Allah nih, setiap orang tuh punya kalungan. Cuma bahasanya alzamna, bahasa Qurannya, bahasa sekarangnya yaitu yang disebut chip. Apa chip itu? Mobil, kalau ada chipnya dibawa kemana aja? Ketahuan. Kita punya chip.
di diri kita nih, alzamna, dikalungkan oleh Allah. Nanti kalungan itu di-print. Di mana di-printnya? Di akhirat. Chip yang di sini, yang gantung di kita tiap hari, nanti di-print. Itu chip isinya apa? Catatan Raqib Atid. Catatan Raqib Atid itu chip. Ini kalau nggak salah At-Tahrim ayat 41 apa nih? Atau Al-Isra ayat 41. Saya lupa ya. Ya. Ketika tuh chip dibuka, jadi buku entah di sono. Bukunya catatannya besok malam Selasa diangkat. Tahun. Chipnya ada di sini. Di kita. Jadi kita ngapain aja ketahuan. Orang ada chip di sini. Mobil kita kemana aja kedeteksi. Karena ada apa sih bahasanya itu kalau di mobil? Ada GPS. Ya. Kalau kita ada chip. Alzamnahu kata Allah. Ini nggak main-main. Ya. Allah gantungkan di kita. Ini kan teknologi sebetulnya, menjawab teknologi. Yang menjawab teknologi ini orang Jepang, bukan kita. Kita baca Al-Quran. Yang jawab orang Jepang. Loh, berarti setiap orang punya chip. Oh, berarti kita harus bikin model seperti itu chipnya. Dibikin sama dia GPS. Dipasang di mana? Di mobil. Dipasang di motor. Pasang di bini. Biar bini ketahuan kemana dia pergi. Ah, kalau chip pakai beli, pakai di sini. Apa namanya? Yang kalau orang kemana aja, teleponnya ketahuan di mana kalau dia nelpon. Apa namanya? Ini ada aplikasi. Kalau orang nelpon, orang ngapain aja ketahuan. Posisi dia di mana? Apa namanya itu? Keluar di sini nih. Ya. Jalan Sao. Jam sekian. Hari. Apa namanya itu kuarto? Tuh pasangin begitu di bini, makanya biar nanti bini kita telepon nih, halo, begitu kita hubungin di sini kelihatan nih, Jalan Raisan, Jalan Sao itu, apa sih namanya dia? Yang ada tanggalnya, ada jamnya, ya itu template, ya udah yang muda amal paham. Bapak juga begitu sama bini. Bini minta, oi, ada pakein program itu tadi, itu program apa namanya? Itu di anu adanya ya, di apa? Di Play Store. Romanya takut pakai itu. Kelacak sama bininya. Halo, abang di mana bang? Ini lagi di rumah Samsul. Lah di sini di Parung bocahnya. Takut rumahnya. Teknologi ini sebetulnya meyakinkan kita kepada kekuasaan Allah, Pak. Benih-benihnya ada di Quran. Cuma yang merealisasikan teknologi bukan orang kita, Jepang. Yang paling ahli bikin-bikin kayak gitu. Ya. Nah kita di mana aja nelpon kelihatan. Kita di mana aja ada ketahuan. Kenapa? Karena ada alat itu. Alzamnahu wa nukhriju kata Allah, entar saya keluarin tunggu itu catatannya di print. Lu jangan mikirin Epson printannya. Udah habis pabrik Epsonnya, udah kagak. Oh, pabrik Epsonnya udah kagak. Ya. Ada printernya sono, di print dah. Masya Allah berapa lembar kira-kira ya? Printan kita dari kita baru balik sampai kita mati berapa lembar kira-kira? Orang sengketa pemilu aja sampai 3 tumpuk 1 meter, mau 3 bulan 3 kamar, sengketa pilpres itu cuma 3 bulan itu yang di print. Lah kalau kita berapa tahun? Banyak itu printannya, banyak nggak? Iqra kita abak kata Allah, baca tuh printannya baca, oi baca tulisan kita baca Pak atu-atu. Waduh, lama enggak? Yang nungguin di belakang saya, lama banget lo. Yang nungguin di belakang kita, udah bujuh aja. Lah semua kita baca, kan bilang
Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Tuh, kata Allah, baca tulisan kamu. Coba baca lembar-lembar, Masya Allah. Berapa lembar itu kira-kira dari kita balik sampai mati, berapa lembar? Ya Allah, Pak, Bu, ya, tuh. Jadi mari kita jawab WA-nya Allah dengan membaca ayat-ayat Allah. Mari kita jawab WA-nya Allah dengan membaca Al-Quran. Terakhir haul kita malam hari ini, orang tua kita Bapak Haji Sukandi ini temennya Wan Arba. Wan Sukandi ini ngajar, bapak saya juga ngajar di MI Sirajul Banat. Ya, dulu MI Sirajul Banat dulu sebelum ada Sanawiyah. Wan Kandi ini karena emang orangnya amanah, kadang diperintahkan untuk megang catatan SPP. Wan Kandi ini TO. Saya ini kadang-kadang Wan Arba nyuruh, Sin ke rumah Wan Kandi, jangan pulang dulu, tungguin gitu. Cuman saya bawa surat. Ya saya mah kan suruh, biasanya kan nganterin surat terus pulang. Ini mah enggak, ketahuan, tungguin dulu. Lah nganterin surat terus tungguin. Mungkin itu surat isinya kasih duit ini orang yang bawa surat. Bener begitu Wan Kandi habis baca, kasih duit saya dibawa nih katanya. Oh berarti itu surat isinya minjem duit. Kalau sekarang kan gak make, sekarang WA. Tuh, itu saya sering begitu. Ya, rumahnya masih situ masuk Mulon, masuk Metan. Ya, kayak Betawi gitu. Dulu udah belandongannya Tuan Arba tuh ngirim surat ke Wan Kandi, saya suruh tungguin, jangan pulang dulu Sin sebelum disuruh. Ternyata itu isinya mungkin bapak saya nggak punya duit kali, minjem duit kali mak. Ya, dia mau datang jauh kali mak, ya, saya disuruh. Ya, ini Wan, ya udah diupain saya sama Wan. Alhamdulillah Wan Arba. Jadi kedekatan antara Wan Kandi dengan Wan Arba itu memang sama-sama di Madrasah Sirajul Banat. Itu di yang dekat kuburan. Ya. Nah malam hari ini haul beliau. Malam hari ini kita ingat beliau. Siapa Wan Kandi? Orangnya benar-benar orang yang jujur. Ya. Masya Allah. Di malam haulnya ini kita ingat kebaikan-kebaikan beliau. Tapi kita harus pahami, orang yang sudah meninggal itu biasanya langsung hilang namanya. Langsung hilang Pak orang yang sudah meninggal itu namanya. Adik saya meninggal, saya langsung hilangin nomornya sama namanya. Teman kita mati, ada nomornya, ada namanya di sini, diusek nggak? Ya, pasti mau di-delete lah. Diusek nggak ngerti bocah. Di-delete nggak? Nama orang yang sudah meninggal di-delete nggak? Oh dihilangin Pak. Itu orang kalau udah mati emang dihilangin. Langsung pada lupa namanya. Lupa udah. Yang masih hidup aja kadang-kadang dilupain orang yang masih hidup. Apalagi lah ada orang Pak di hajatan datang nggak datang kelihatan. Dia datang kelihatan, nggak datang kelihatan. Ada yang nggak datang kelihatan. Si Anu kemana gua hajatan nggak kelihatan, kelawan. Ada yang dia datang kagak kelihatan, dia nggak datang, kagak dihitung orang itu. Ya Allah, orang udah mati dilupain. 7 hari habis itu dilupain. 40 hari dihapus namanya. Dari STNK dihapus, brengsek banget tuh anak. Babanya mati 40 hari dibalik nama mobil babanya. Babanya boleh beli langsung dibalik baru 40 hari. Babanya baru mati 40 hari udah dihilangin namanya. Pas giliran setahun surat tanah diganti namanya. Buah-buahnya boleh langsung beli, langsung itu girik, langsung sertifikat balik nama.
menjadi nama anaknya. Biasanya yang paling tua nih yang brengsek begini nih. Kecuali yang ngomong kagak. Kan yang ngomong paling tua soalnya. Apa artinya? Emang orang kalau udah mati dilupain Pak sama orang. Ada formula dari ulama kita. Orang udah mati puluhan tahun kagak dilupain. Kenapa? Ya orang NU, orang ahli sunnah. Siapa yang wakafin musola, Bang? Yang wakafin musola siapa? Ayo, berapa tahun dia udah mati? Wah, 60 tahun udah mati. Disebut nggak namanya? Karena orang NU. Karena bapaknya NU, anaknya NU. Bapaknya ahli sunnah, anaknya ahli sunnah. Diingetin setiap malam Jumat. Dibaca ini. Lah di masjid lain ada Pak, yang kagak dibaca pisan namanya. Babanya ngwakafin masjid, namanya kagak disebut pisan. Sambil ledek banget itu anak. Babanya udah ngeluarin tanah, udah ngeluarin duit buat bikin masjid. Kagak dibaca pisan. Malam Jumat kagak, tiap hari kagak, hari Jumat kagak. Karena bukan ahli sunnah wal jamaah, anaknya, keturunannya hilang Pak. Masya Allah, sedih banget itu orang tua yang udah mati. Ya Allah, itu tanah gua buat musola, boro-boro gua diingetin buat gua bacain Fatihah. Glutak-glutuk lu di musola tiap hari. Inget apa amanyeng ngwakafin. Ini alhamdulillah nih ada haul. Jadi orang yang sudah meninggal bertahun-tahun tetap masih diingat. Kalau nggak ada haul, lupa. Emang apa nggak boleh lupa? Lah kita enak banget naik mobil, sadar sodok sono kemari. Lah mobil babanya boleh beli, kagak inget pisan nama baba yang beli romanya. Coba babanya kalau tahu, kalau merasa dan kalau bisa balik lagi ke dunia, diapain kita? Cekek kali mah. Brengsek banget lo. Gua mah ngirit-ngirit makan apa, ngumpulin buat beli mobil. Pas kan udah jadi, udah ada, gua mati buru-buru inget sama gua. Ini dunia. Apalagi akhirat. Apa akhirat? Ya doa-doa kita, ya. Tuh. Ya, mudah-mudahan yang dihauli malam hari ini baik Wan Kandi dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa dan kesalahannya diampuni, ibadahnya diterima, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilkan niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syiratal ladzina ghairil maghdubi. Mohon maaf adan Allah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Ibnu Husin Arsi yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan kita bisa aplikasikan atau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup akan dibacakan doa penutup oleh guru kita Ustaz Haji Ahmad Nasrullah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca patah sekali lagi, kita doakan wabil khusus untuk Bang Didik yang tadi pagi telah menikah. Kita doakan menjadi keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Dan buat Tuan Haji Kandi, mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di raudhah min riyadil jannah. Seluruh keluarga dari beliau, anak menantu cucu, semoga senantiasa Allah berikan keberkahan. Betilkan ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبجاه من أنزل الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلام وأبواب العافية وأبواب الرضا وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. Informasi untuk malam Senin minggu depan bertempat di